Ovaj lik mi je rekao da začepim pa da ću možda uspjeti i odlučio sam ga poslušat, a poslušat ću i sve vaše prijedloge od sad nadalje, tako da pišite u komentare kako da idući put otvaram kutiju, kaj da radim, kako da bacam kocke i sve ostale stvari, lajkajte si komentare i najlajkaniji ću isprobati u idućem videu. A sada... Vidimo se sutra, pišite komentare kako da pokušavam idući put zatvoriti ovu kutiju.